Ekulele khona la izwi namaqaphi ngaphansi kwenkosi uMbo. Ngempela wenkosi nginovalo. Angiyena umuntu ovame ukungibonela kakhulu ngabantu basekhaya. Kodwa ngolesithathu laleli sonto edlule. Amisizi ndoda. Kodwa ngolesithathu laleli sonto ledlule. Ngikavuka nesibonakaliso bantwana benkosi. Engathi mangivona nesibonakaliso kuzokusa. Uyoshaya umthandazo wesiko ehora lesine ekseni. Ivuke ngathi silapha nekodwa la ivame ukubandiswa khona ukudla kuzoba kwesabatha engathi sinenhlathuthi yakanyamboza engathi masikhona sibonisana ngephalishi uthi leli phalishi leli engathi seliyabila ngesikwazi ukunikeza abantu ngoba maselibila aliphuzi iphalishi selibila la ekhaya engathi inhlathuthi yakanyamboza asithathe sifake emabhakedeni bese sihambe sokukhipha sifake emotion sivumelane bantwana benkosi uma besithatha sifake emabhakedeni ithathe nami amabhakede amabili ngishone nawe emotion mangifike emotion bantwana bakho ufike ngichithe iphalishi eqala bese ngiyele emuva ngolandeni ngoba vele umphongo lo phinde futhi ngithathe amabhakede amabili esifike ngiwachithe ngithela sengizochitha kwena lesathu kwase kuba khona into ethi mangibuke lapha ngaphansi kwebridge la iphumela khona ngaphandle kokangela la ekhaya uma ngithi ngiyabuka abantwana benkosi ngibone engathi kukhona ogogo abathathu izalukwazi zithi seyikhulile sezindala engathi zibheke ngala ziphethe izitsha lezi zimhloshane zeparish lezi sisibuza ngazo iparish uma lezi parish ligudla lihamba engathi liyahlukana namanzi amanzi hamba eceleni lona hamba eceleni engathi lezi parish bafike balikhongozele leli parish balikhongozele bathe ngale bangaqhela lapha bese kulandela abanye abantu abaningi bantwana benkosi bekhalele iparish engichithayo lihambe la iparish iparish nonyamba safika chitha unyamba sakababona ngebabonwe yini bathi sichitha iparish ubese kuyabuya mangwela futhi obesathi mase ngibona into osisimentethelele bethela amabhakede lawaya ugulula ingololi mayifike amabhakede bese iyophuma ngalela sangile lapha ngemuva uma bephuma beshonele bese kuba khona into vetethelele yodwa bese igibela phezu kwebridge mayigibela phezu kwebridge engathi bizwa omunye ogogo la bese ilunguza uma ilunguza phansi uthi lo gogo hey mntanami siyacela usibonge uNkulunkulu wasepheni unyazi ezulu thina njengoba thina sihlala ngaphandle kwalolu gangi lo
thina sivunyelwa ngamhlazane bengeniswa abantu esasihamba nabo beyongena ngesaka elikhulu elingaphambili sase siqoqela sawobekwa ngale ngemuva uthi mase uvele ngale mntana ubabona ukuthi bangakanani esibonakalisweni ngabatana benkosi uyakwazi ukumuzwa umuntu ekhuluma lapho ngoba uthi abasuke ngawo usathi uyamuzwa umuntu ekhuluma lapho kodwa ekhuluma nomuntu kwesuke ekhelele le nto ngethethele kwafuneka ukuthi ibuyizo ongitshele kodwa ngoba sesibona sini mina ngangezwa bekhuluma belapho ethena cela usibongele kunyazi lezulu njengoba nje sathathwa saqoqelwa ngale emva komuzi sihle ngale ngaphandle kothango thina siyakwazi ukuthi mangabe kukhona mhlawumbe ingolo ephumayo siye sidle yona le ngolo yena sisuthi unyazi lezulu liyasiza ngalo ngoba ukube sahlala ngale ngaphambili ungaba sidlilotho isizathu sokuthi thina sihlale la ngaphandle kwalolu thango ingoba mntanami amaqala esinawo makhulu kakhulu uthi nje uyabona nje mina ngathi sumnakwethu umnakwethu wedlule emhlabeni yilona qala engiboshele lona sihlele ngale sibaningi siyisizwe sibaningi kakhulu akusithina sodwa nabanye abantu singabazi sixubanise indawonye kodwa ngokusebenza kwalo mzukulu uyamona umzukulu ukhomba mina uthi wamona umzukulu nje osebenza usebenzela thina kodwa amaqala esaya ngokuphunga kancane kancane nje ubone sesisondele sesila besingakwazi ukulikha la eParish besilika kude le ezansi uthi kodwa sibongele uNkulunkulu wasephenini nasezulu sesikwazi ukulala sidlile amen inkosi kuselizweni Inkosi enkulu Nkosi esabathunyezwe igama nguluthando ngizalo ukuzamisa esikhonto sempilo yabona umuntu okhulumela phansi yamphuca ngalo umbhobho sengiqathele ukutshela abantu sifuna leli zwi olwenza ngamandla kumothela umuntu akhiphe lonke lelo lizwi ngale koma funa leli thethisa ngabazukulu ngiyaxolisa kakhulu sabuhlungu ngokukhipha amazinyo egolide la Luthando ngafika ngonyaka odlule la ngesipahla yembuzi. Awusiqoqele bokukhipha amagolide bekwenze njani chaza lapho. Chaza kahle nje ukhiphisa lakho nomamela. Yebo izolo ngifikile ngihamba noma mncane sisuka khona eMtshezi. Siwe nempahla yembuzi entathu soqedelela icala. Wase mengifika lapha nje sangweni kwathiwa wo bhuti amazinyo akho awubona iplan ukuthi ungenza kanjani. Bese ngibona ke iplan. Nani iplan tshela. Iplan ngihambile ngayo wakhipha amazinyo bemathathu. Amen. Baseda ngaza qhamuke kodwa zamekile. Amen. Hayi bengithi nje ngikhulume kodwa ke ngithe ngibuye eBotswana qala nje. Bamisile sonke zempopho. Sengibuye eBotswana qali uJanuary ngase ngiba nesibonakaliso la ngase Hosheni. Umkhulu wami engimaziyo besanda kushona eminyakeni umkhulu Moshi abashumayela ngabonanga ke ebusweni kodwa bebembiza bemthethisa kwathiwa Moshi khetha ke imzimba bemibili khona umnyama ngathi isipoki ukuthi bakhona omuhle ongathi uPopayi nje wasengena kuona ke lo muhle ngase ngibona ukuthi kumele ngiyoqadelela ekhaya lomphefumulo ilokho nje kuphela ngiyabonga. Amen. Amen. Ngekhetha inkosi uNyazi lezulu. Ngicela ukuthi uNyazi lezulu ngiphe isibindi umuntu osaba kakhulu ukukhuluma empophe. Igama uNdumiso wasithole ngedabuka kaNongoma esigodini sakaMemengo ngakhangela. Inkosi engiyakhele isilumi isizulu. Ibonakaliso ngebe nazo ngaqala ngo 2023 esokuqala nje ngangalele ngibhekile ebusuku ngabo 8 kwangena amakhehla ncantha ayo5 ngilele embedeni nami sengilindele ukulala njengawo wonke umuntu bangene ba round umbhede bengithethisa bathi akazi lutho lo mfana ngaleso sikhathi ingubo emhlophe angakayigqoki ngixakeke nami ngibathi ngiyababuza ukuthi yini edingakalayo kumina bengangiphenduli kodwa baveza izinto ezazingidida ngoba bebesho kuthiwa ngihlusha izisu abantu abakhishwa izisu kuvele futhi ukuthi imithi futhi abayifuni bethetha nje wahamba waze ngagcina ngize ngifikile la ekhaya lomphefumulo
Asengiphile-ke sekuvela-ke kahle kahle konke ngoba senginyathelile la. Ngihlanganisile umndeni seza salethe iy'mbuzi eziwu-4 ngoDisemba. Uqhubeke kanjalo-ke mase ngiba nesibonakaliso ngeviki edlule. Kade ngiqeda ukusebenza nje la ekhaya. Ngibe nesibonakaliso ngihlezi nomshumayeli uMajiya engathi sisekhaya uLundi. Engathi siyaxoxa naye uyakhuluma nje ungichazela ngendaba yey'mbuzi ukuthi iy'mbuzi sibuye sihluphe thina ngendlela esibuye silethe ngazo iy'mbuzi sibuye sifuna ukuthatha indlela enqamulelayo ngoba uzowathi le hlobo lwembuzi esiyiletha ngendlela eseza ngayo uzowathi i-Bluetooth asikuyoyibika kahle ekhaya iy'mbuzi vele siyilethe nje ekhaya lomphefumulo. Hayi ngichaza ukuthi hayi nayilethe iy'mbuzi eziwu-4 and sayibika ekhaya. Ayasho umshumayeli ethi hayi angathi usuyiqhawe le ndoda nakho usuyaqeda kanti ukhala ngani. Hayi ngimbuka umshumayeli ngithi akuhlangani. Mase yangibuka yena umshumayeli ethi uhlusha usithole. Wena usithole lokuhluphayo. Mangithi ngiyayibuka manje nami ngigcina sengidlikiza esibonakalisweni. Mangidlikiza ngize ngiphaphama mangithi ngiyaphaphama hawu umzimba wami uyadlikiza ngathi ngivuka idlozi. Kanti aqala ukungenza lokho kuqala ukungenza vele. Ngijwayele ukuba nazo iy'bonakaliso kanjalo. Malithi liphakama likhehla kumina ey'bonakalisweni ngiphaphama ngidlikiza. Ngize la ekhaya kube khona umshumayeli la ngizonikelela khona lokho angichazele umshumayeli ukuthi imbuzi yakhokho usithole ifanele ngabe iphuma eceleni ngoba mdala yena lezi ade siyikhiphile besikhiphele iy'ngane. Ase sihlanganisa-ke nabafowethu sifikile namhlanje siphethe iy'mbuzi ey'mbili. Eyodwa ukuthula abakithi ithixo mase kuba ilezo geza ukhokho ukuthi uNkulunkulu amthule ithixo kakhulukazi lesi senyoka esingihluphayo ngoba uyafika nasebusuku mangilele ihlale eceleni kwami embhedeni ngokomoya ona nami ngize ngithuke ebusuku kodwa sengize ngajwayele. Bengicela ukuthi unyazi lwezulu lumthule lezo ithixo lezo lezo yikhwama. Amen. Inkosi ngibusise. Sanibona bantwana benkosi. Lokhulumakho Impopho mbambele mkhulu. Lokhulumakho igama lakhe bhenkosi wakwamtheni. Amen. Endaweni yakwamtheni kwempangeni. Uzokubambela umfana mkhulu. Lapha-ke njengoba sifikela asisaqala ukufika ngokwesithathu namhlanje. Amen. Kulo nyaka uphelile sifike ney'mbuzi zonke zayifunekile zaba-5 safika nazo bathi ntambama sayithatha sazisa ebusheni ngey'moto esasifike ngazo. Emveni-ke kwalokho kulo nyaka abantwana-ke kukhona abakubonile bathi babone unyazi lungena ekhaya luhamba nabantu abaningi abagqoke iy'ngubo ezimhlophe. Sizobonga lokho ukuthi sengathi unyazi mase lunyathele kulo wamuzi wakwamthembu kungaqhubeka njalo ukuthi konke okusihluphayo nabagulakho abalele phansi unyazi luphinde lubaphilise futhi. Amen. Omunye futhi wayesesibhedlela egula impela kakhulu singazi noma uzophuma noma akazophuma yena. Kodwa wathi ma elele futhi wabona ugogo wakhe wasebona unyazi futhi ey'nsukwini ey'mbili ey'ntathu bamkhipha esibhedlela uyaphila kuze kube manje. Amen. Ngiyabingelela bangcwele enkosini. Igama nguMongeni wakajali eBoshepstone ngaphansi kwenkosi uZolani Gumede. Manazaretha kubili nje kuphela kunesibonakaliso esesibuye saze kwaba kabili. Manje ngiyabona ukuthi mhlawumbe kuzoze kube icala uma ngingazange ngize ngisithule. Ngibonile nje kade ngizonikela ngeinkomo zamaphakethe. Inkosazana leyo kade ingibhala ngithe uma ibuza ithempeli ngathi ngisabatha ekhaya lemphefumulo thempeli yadideka yacabanga ukuthi ngisho la ekhaya. Ngabuyela kuyona ngathi hayi
angisho la ekhaya ngisho ePortshepstone ke maNazaretha ke ngize ngendaba engayibona kulowa muzi lowa enguqa kona ePortshepstone kunabantu abangangeni kona lowa muzi uyefana nalegama lalekhaya lasekhaya emphefumulo manje okuyinkinga esengithe ngabona ukuthi iyafanele ukuthi ngiphakame ngikubeke maNazaretha kuthe ngolunye usuku ngithe ngilele ngabona lapha kulowa muzi wakithi kunabantu abaningi abangaphandle kocingo kubiyiwe lapha kulela thempeli kunabantu abaningi abahlezi lapho kwaqhamuka omunye umama wayesethi lo mama lokucela ukuthi ngiyomlandela ifoni noma ngiyomchargela ifoni ngaphakathi ngathi mina angikwazi ukuya ngaphakathi ukulandela ifoni ngaphakathi ngoba umshumeli majiya ngaphakathi ubhizi maNazaretha ngaloso sikhathi ngathi ngithi ngiyabona ngabona abantu abaningi bengena bephethe amaphepha khona abanye futhi abahlezi ngaphakathi maNazaretha abaphethe amaphepha ngithe mangithi ngiyacabanga ukuthi kusho abantu abanemvume yokungena la ngaphakathi kodwa abantu abangangeni ngaphakathi bahlezi ngaphandle bekhona lapha nabashumayeli bekhona nomshumayeli owashiya ithempeli naye uhlezi ngaphandle ngithe nje mangaphandle ngibuka laba abantu abangaphandle ibona abakhipha abantu abangaphakathi ngomsindo owenze manje hlala kuyevuka umsindo hlala kuyevuka umsindo uthe ngelinye ilanga khona nje manje nje umhlangano ngabona ngathi ngiyoxoxela umshumeli uMajiya ngathi umshumayeli ubona nje kulela thempeli lela enguqa kulona umshumayeli wakhona wasemoyeni nguwe umshumayeli Majiya maNazaretha okugcina kuthe nje lo nduzana lo mhlangano nje okungenile babamkhulu ufikile kimi senje songenisa umdedele uthe mayefika maNazaretha sesihamba kanti sihamba nje la yena akakulungele ukuhamba imoto esasihamba ngayo kwaphuma isithayi kwavela ukuthi uye wathola ukuthi babamkhulu esibongo sakithi kwalana nodadewabo wamheha manje uyahlekwa ezulwini ngoba lesi sono lesivesa nesime phambi kwakhe esibonwe inombaba ngabe sengiyabuya ngigwela la ekhaya emphefumulo umshumeli Majiya wathi ucela ukuthi ngicele kuyena ukuthi akalihluke leli phupho ukuze licace nangempela wafika wakhombisa ukuthi udadewabo owamhehayo ukuze alale naye maNazaretha ngoba umhlangano bekade usuphakathi ngizamile ngokuthi ngizame imbuzi yasebuhleni ukuthi ngimnikelele khona ezokwazi ungena ngaphakathi emzini oyingcwele maNazaretha ke okungidide kakhulu ke impendulo ayizange izibuye ngoba ngumuntu othi mangaphane nikelile impendulo ibuye uthe nje sengiza lapha ekhaya emphefumulo izolo ithe sekade ngihamba ngayo naye futhi yaba nenkinga futhi ethayile moto ngazibuza ngayiphendula ukuthi ngabe mhlambe sekwenzekeni ngiyacela ukuthi mhlambe uma uthi khona lapho enginyathele khona ngoba nami ngumntwana ngimncane ngiyacela ukuthi ushembe nabantu bakithi bangithethelela ngoba inzima le ndlela maNazaretha njengoba ngibhinqa kanje bafika emva komnikelo bathi thina asibhinqi ibheshu sibhinqa njengamaswati bawe baphinda futhi bafika omunye ubaba futhi ekhaya emveni kokuba sesunikelile umnikelo wafika ekitchen nasekhaya la kudaywa khona la kwenziwa khona imicimbi wafika waqonda emsamo wafika wabulala izinkamba ezu10 so manje inkomo lezi zamaphakethe bekade ikhona lapho ilentuzana imbuzi eqondene nokuthi kuvala utshwala nalaba abangcoliswa ngoba baveza ukuthi khona abangcoliswa umshumeli Majiya wayesethi kucela ukuthi ke size siphathe imbuzi yokuphuca laba abaganga ngalabantu abangasekho maNazaretha ngizamile ke imbuzi ezu4 ngiyacela ukuthi ushemba angikhumbule ngoba konke manje sengingedwa ngiyacela ukuthi ushemba angipha amandla ukuqhubeka nalomsebenzi omkhulu kangaka ngiyabonga
Oh, nanga hlabela kusehlabelile lapha. Sondela ma, khuluma. Iminenhle sababa. Sondela. Lo khulumayo Phumlani wakamemela uhlala khona la phezulu la F. Kodwa ekhaya use high flat. Udaba olungiletha lapha ngonyaka ophelile kuwe kwaba khona isibonakaliso engasithola unyaka nje usuzophuthula. Kwavela izalukwazi ezimbili, lesesinye sasikhala, lesesinye sasichiza. Uma sengizwa izwi elalikhuluma nje la ehlombe kumina lithi laba bobabili, lo uMamthembu, lo khalayo, lo ochizayo uMamzolo, ukhokhokazi wakho uMamzolo. uMamthembu uwumolokazana kaMamzolo, futhi uMamzolo uwumamezala kaMamthembu. uMamthembu-ke uzala umawami. Mase lithi lelizwi lo njengoba ekhala ukhalela ukuhlushwa umamezala wakhe uMamzolo. Wamhlupha wangathanda ngisho izingane zakhe kwaze kwaba uyadlula emhlabeni. Wagcina naye-ke uMamthembu edlulile emhlabeni. Kodwa-ke engikunothisayo njengengane ewumzukulu kaMamthembu ukuthi esiswini sakhe izingane zakhe zahlupheka nje kwaze kwaba sekugcineni. Nathi esizalwa indodakazi yakhe sahlupheka nje kwaze kwaba bayashona bonke abafowethu sasiyishumi ekhaya. Sengisele manje nodadewethu sibabili. Into eyenzekile kulesi sikhathi lo muntu mayikhuluma kumina uthi njengoba ususele wedwa lento ibhekene nawe ubhekanga nami. Uthi uphi umngakho? Ngithi mina ukubo. Uthi nakho nje ilokho nje okufanele ukulungise wena. Kufanele wenze kube nobudlelwane nokuthelelana amanzi phakathi komngakho noma wakho. Ngikwenze lokho ngonyaka ophelile, bahlangane kube khona ukuthelelana amanzi. Ngazi mina ukuthi ngiqedile. Isimanga senzekalayo namhlanje ngisathukile. Umfowethu uSithole lo osuka la sisebenza naye. Akangibonanga kodwa uyangibona manje. Uma sihlangana emsebenzini emva kokuthi ngenze lento ngoJanuwari kulonyaka umhla 7 ngavula ngathola umsebenzi. Sengineminyaka u7 engasebenzi. Amen. Uma ngisemsebenzini lona leli sonto eqaleni kwalo ngicabanga ukuthi kulesibili mangaphosisi. Udlula uhamba nenye insizwa nenye futhi yomlungu bawu 2 3 ngaye. Mabedlula engazi bayadlula nje la kumina. Abantu abasebenza la ngisebenza khona bakhulu kakhulu. Umuntu nje osebenza njengegadi abamnaki. Kodwa yena wavale waphenduka nje weza kumina wakhuluma nami. Kwangithusa nalokho nje ukuthi uboneni kumina ukuthi angakhuluma nami ngoba abantu abasebenza la bakhulu kabi. Avalathi kumina wena uright awunayo inkinga. Yonke into yakhe ihamba kahle. Uthi mayisho kanjani into enjalo nginenkinga engaka. Athi hayi akho nkinga futhi ungamzongi akenzanga lutho. Wena ofanele uyenze kuzofanele ukuthi uhambe uye ekhaya emphefumulo. Amen. Amen. Ukuya kwakho lapho njengoba uthi walungisa lolu daba luka
khokhokazi wakho nogogo wakho wawulungisela iy'ngane lezo. Kufanele uhambe uze uyofinyelela emnyombeni wokusuka kwalolu daba. Ngakho-ke into ezokusiza mina ngeke ngize ngikusize, kodwa nje ngikunikeza la mazwi ukuthi njengoba sihlangana la bekunesizathu sokuthi sihlangane, ngikwazi ukuthi ngikutshele lento engikutshela yona. Ngize lapha-ke ngalolo hlelo olunjengalolo ukuthi ngiyafisa. Siyabonga. Sitele omama sebaningi. Sahlabela mama baningi ndabeni. Ngiyayiphethe inkosi yasePhalamende. Phama. Phamsizwa. Ngiphama nokuzisho nje ukuthi ngubani. Wangqongo isibongo uhleliphi wakangqongo. Inkinga yami ngahanjelwa abazali ngimncane. Ukuhamba kwabazali ngimncane angibazi. Bashona bahamba nje emhlabeni ngino-3 months. Baba umama bahamba emhlabeni. Ngangena ngenkonzo ngasonta. Isikhathi esiningi-ke mangisebuhleni ngihlala inyanga yonke. Ngase ngiqasha imoto sengibuya ngoba nganginempahla. Kwasuka udrayiva wemoto ngoba kwakuwumuntu wesifazane. Wahayiza ngisemotweni njalo wakhala wangitshela iy'ndaba zami. Wathi ukuhlala kwakho la emhlanganweni kuyize uma wakho ungaphandle uthi ayikho into obuyihleli la emhlanganweni. Yena ungaphandle kufanele uhambe uyomnikelela ebuhleni. Ngathi ekhaya ngayixoxela iy'ngane zathi iy'ngane hayi ma ubala lokho sizokuthengela imbuzi lezi ezofoyishwele umama uhambe umnikelela ugogo. Ngahamba ngayomnikelela ugogo ngalezi mbuzi eziwu-4. Iphutha-ke ngalenza ngathola ukuthi kwakufanele ngiqale la ekhaya bese ngidlule isimbuzi ngizise ebuhleni. Okuphelele yilokho. Ngilokho ngisonta. Hayi sayihambisa lezi mbuzi-ke kwathiwa kwakufana nokuthi nje nanenza iphathi. Mancane ngoba iy'ngane kuphelanga amandla zathi sazophindela sazoyithenga lezi mbuzi eziwu-4. Engicela umama lapha ekhona uMamthembu ukuthi angene ezulwini kaShembe ngoba angikholwa ukuthi uyena yedwa. Bangene ezulwini kaShembe, uShembe abafake ezulwini lakhe nomyeni wakhe. Nkosi ubusiza mama. Amen. Mayibenhle kwabangcwele. Lo khulumayo ulethiwe wakashelele empangeni kaMthetho. Bazalwane ngilana nje kunabadala abafuna ukuba sibakhiphe osizini sibacelele intethelelo kuShembe. Kunenhlambuluko abathi bacela ukuthi zibe khona sibenzele zona nabasemakhaya bebathambisa iy'nhliziyo uShembe ukuthi bevume ukuthi kwenziwe lezi zinhlambuluko. Nami ngithe ngilele ngelinye ilanga ngabona ngihamba noShembe bese ngithi hawu baba anginayo imali eyanele kodwa nginalo 5 rand esandleni. Athi ubaba hayi le mali iyanele. Athi woza sambe bese yangidonsa ngihambe naye endleleni. Kuba sengathi lapho esihamba khona kunamaqhugwane. Bese kuthi phambili bese lamaqhugwane engathi ahlangene. Masihamba lapho bese ethi ubaba mina-ke sengiyaphuma ngapha bese ngithi mina baba ngizophuma ngathi uShembe sesiyohlangana phambili. Bese ngiyahamba nobaba hambe sihlangane phambili. Kodwa inkulumo yethu ayibangisaqhubeka. Bese ethi amakhehla ami hamba siyohlangana nawe phambili inkulumo yethu siyophelela ekhaya lomphefumulo. Ngiyanibingelela. Igama lami nguXolile Magwaza, ngiwasemzingazi, ngihlala
ngihlala ePitori. Ikanje lento ngifikela usisi wami ngilele wazongitshela ukuthi ngicela uyonikelela. Usisi wami washonele ekuthwaseni. Ngibese ngihlanganisa nabomndeni sasesiza la. Masifika ngo-August mina ngikwazanga ukungena ngenxa yokuthi bengine-dread. Kwala noma sebethi igunde ngagoloza ngayohlala ngaphandle. Bathi masephela inkonzo ngithe nje ngisajika-jika ngale ngaphandle kwaqhamuka omunye ubaba ongathi kulabo baba baseyithombeni obabshembe. Wathi kimi bonke labantu uzobanikelela uzobabona. Hayihlekela athi hayi leli khehla lapheni ngamazinyo lidlala ngami. Ngayi ngihambe ngibuyele emuva ngithe mangilele ebusuku afike ubabshembe lo ofaka isigqoko esimnyama afika ngibheke avela ahleke bese yaxopha kube ngathi ilanga ngiphaphama. Kudlule lokho ngiphinde futhi ngibona amaNazaretha ashawulayini endaweni ewumhubhe. Mina ngiphambane nawo ngithi ngifuna ukuyobona ukuthi babuyaphi. Mangiyafika ngiyambona futhi lo babshembe esigqoko esimnyama avela ngibuke bese yahleka bese yaxopha bengathi ilanga futhi. Hayi ngithe einsukwini nje ngithi mama ngizonithumelela le mali ngivele nihambe niyokwenza lokho kufuneka ekhaya lomphefumulo. Ngithe mangilele kufika umuntu athi kimi kahle kahle lapha yakufuneka wena. Ngithi hayi labantu bangibhedela ngilapho mina. Hayi emveni kwalokho ngithe mangilele kwaqhamuka khona omunye ubaba engimbonile khona la ngamkhomba wafika kimi ebusuku wathi wena mekwashaya phansi wena ungakanikeli ngiphinde nguthathe umnikelo wakho ngizibe futhi ngithi hayi bangibhedela. Last week Monday ufikile futhi omunye ubaba khona la angimazi ukuthi yena muphi lo bhuti ongichazekile utheki ngumshumayeli wathi kimi wangifaka phakathi komama bagidayo bengifaka ingubo kagogo wami yoMnazaretha ngagida uthe makusekuseni bengiqondile embhedeni ngingakwazi ukuvuka ngingakwazi ukwenzani ngingakwazi inyakazi ngafonela umama wami wathetha wathi kunaleyo dread ubuye uze la nangampela phambi kwezolo ngifundile idread ngashiya phansi ngase ngizongena lana kanti bonke labantu ade ngizobanikelela sengibabonile asingakabanikelela sengibabonile ubaba wami ngimbonile ephumile ejele usisi wami lesisilwana babemthobile bamvisa sona ngimbonile esiphalaza. Ngiyabonga nje ingilozi kababshembe ukuthi ingakanikeli nokunikela already sekwenzeke imanga. Amen. Yini bayibe inhle bangcwele. Ngingolile babamqali. Sengibhena ngalo ma. Engwetwe ngaphansi kwenkosi ubaba uNgcobo. Okwamanje ngisaqhubile endaweni yaseKuhleni ngokuthi ngisizakale ngeyinkinga engibhekene nazo. Kusho ukuthi ngonyaka odlule unyaka usuyophela ngike ngaphakama khona la kuleli khaya ngifakaza ngokuthi kuthiwe before nginyukela ukuya entabeni eKhenani kufanele ngize ngizoqala la ekhaya nangempela ngakwenza lokho ngithe sengibuyelile emuva imiphumela ngayibona. Kwakhona abavela engangikade ngisuka nabo la okuyizidalwa ezasekhaya zavela seningalena ezidinga usizo. Bese kuthi manje njengoba sengizile la noma bengavelanga bengayilethanga imessage nezwi but bayilethe ngombono. Mabengezela bangivezela indawo engumfula but lo mfula mncanyana. Mangithi ngiyawubhekisisa ngicabanga ngithi yiphi le ndawo. Mangithi ngiyaqalaza lapha eKuhleni ngiyayibheka le ndawo angiyiboni. Bese kuthi ngesikade ingqondo yami ibuye ngithi hayibo le ndawo le ile ndawo elaphaya ekhaya lomphefumulo ngoba ngiye ngeza la. Hayi nangempela kuthi ngaloko busuku ebese futhi izwi lifike akusafike manje umbono sekufika izwi seliyasho ukuthi fanele ngize la ekhaya lomphefumulo. Isizathu ukuthi ngeweekend elandelayo ngoSunday fanele ngihambe ngiyogeza izidalwa. Usho ukuthi-ke ngase ngiyezake ngafika la izolo ntambama. Kuthe nje ebusuku before umthandazo ka-12 ebese kuyavuleleka imiphumela ivele. Zafika izidalwa kwaqale kwaqhamuka omama abakhulile nje abadala ababili bebhinqile idwaba befakile
emakhanda isigqoko lezi esifakwa omama balapha ekhaya. Labo mama yibona omama bahamba phambili empilweni yami. And then bese kuphinde qhamuka futhi nabanye engabazi abaningi abangamathonga kanti bona bahamba ke baqhamuka endaweni eziphakeme njengasentabeni. Abanye baqhamuka bathushuka ematsheni. Abanye baqhamuka ngathi baqhamuka endaweni ekude because umsamo wasekhaya usuka kude naleswazini. So bayeza bayaqothoza shuthi balungiselela lolo suku olwesonto nelizayo ukuze bahambe bayohlambulula. Uma bahamba babheke endaweni esezansi lendawo engazuthi iyisiziba. Usho ukuthi ngamanye amazwi bayalungisa balungiselela lola suku lolu oluzayo basondelela inhlambuluko yabo. So ngalawo mazwi ngiyabonga ukuphakama ukuthi ukuza kwami ngize la ilentuza imphumela iyabonakala. Sengiyazi ukuthi kuba kwami la ngizosizakala, ngivele ngiyasizakala, ngiyaqhubeka. Ngiyacela unyazi lezo luqhubeke njalo lingadikibali nokungisiza kanye nezigaba. Imini bayile inhle kwabangcwele. Bengibingelelayo uThongo wakamahlaba owandelela Gqwetha. Kamahlaba kithi kule inqutho. Uzoqala ngengithunywe ngakho kodwa bese ngilandelisa nangobaba wami. Nginendodakazi yami ebingazwani nami. Ngoba isikhathi eside ingazwani nami kodwa ngihlezi nayo khona lapha ekhaya kaGqwetha. Le ndodakazi ngayitholela ekhaya ngase ngiyilanda sizohlala naye ngoba ngangilokho ngihlupheka belokhu bethi ingane kwathini kwangathina. Ingane yangizonda-ke ningazi ukuthi ngizondelani. Ngaze ngayifaka ngisho emsebenzini la ngangisebenza khona. Nakhona emsebenzini ibukisa nami. Ngiyithulele ngize ngimthathe umntanami ngimleke phansi. Ngithi ngane yami ngicela ungitshele ukuthi ngenzeni. Uma kuwukuthi bekufanele ngihlawule. Uma ngabe kuwukuthi kukhona ngikubonayo ukuthi ngikwenzile ngicela uxolo kuwo. Athi akwenzekanga lutho. Ngimiyeke. Ngathi mase ngiyophelelisa uma wami. Ngamcela ngathi ngane yami ngiyahamba ngiyophelelisa ugogo wakho. Ngiyacela ukuthi njengoba nalaba abala ekhaya kaGqwetha sobe sihamba nabo bazobe befikile. Ngicela nawe uzube khona. Ingane yami yavele yangeza. Ngase ngiyabona ukuthi le ngane ngizonda kakhulu. Ngase ngicela ukuthi ngicela ngiboleke indlu lekuyona engane ngihlalise kuyo ngoba wayehlala yedwa kuthi uroom ezinye ingane ngipintshane nazo la. Kodwa ngingenandaba nalokho ngithi mhlawumbe uyajabula ukuthi uhlezi nami. Hayi akajabulanga. Uthe sisuka lapho eseqasha imoto walayisha impahla zakhe wahamba. Eya endaweni eseDan House lapho kubuka baba weyingane zakhe. Ngoba nobaba weyingane zakhe seyolobola akazange angitshele. Wavele wahamba wathi umkhwenyane wakhe akazihambise kubo kwakhe inkomo zakhe. Ngezwa sengizwa ngabasekhaya nazi inkomo. Ngamlela sasambeni. Ngezwa sekuthiwa nazi inkomo. Kuthiwa bekuzolotshwa indodakazi yakho manje asazi ukuthi zikanjani nje ziyengale zingezekhaya. Ngathi mina kangitshela ngicela nimiyeke izintando yakhe. Agcine lapho ugcina khona. Nakho kokugcina okuyibona okwenza ukuthi yena angithume la. Ufike wathi mayisengalo wadlula emhlabeni. Uma esedlulile emhlabeni usefuna abakithi. Wathola indodakazi kaBhuti wathi ucela intethelelo kimi. Ngathi mina uma efika umtshitshi ngiyamthethelele ngoba vele mina ngangaqabeli naye. Emva kwalokho ngase wasefika yena kimi wangitshela ukuthi manje uyahlupheka la ekhona ngoba ngazi noma bamthwebule noma benze njani ngoba walale phila wavuka ingasekho. Manje wayesethi utshelile indodakazi yakho ukuthi usekhulumile nami. Ngathi mina usekhulumile nami. Wathi manje uyingane ekhaya lomphefumulo ngoba fanele ngabe usuyile ekhaya lomphefumulo esethethisa mina yena. Ngaqolisa ngathi ngizoya ekhaya lomphefumulo. Sengithi namhlanje khulume ngoba bengihlezi ngiba novalo lokuthi ngiyibeke le ndaba kodwa ngoba manje ngiyambona ukuthi usezoza azekala ngizokubika ukuthi uthe angize la ekhaya lomphefumulo.
Siyabonga umbhenqango basalele umfula wakhe okuzogeza imphefumulo yabazali bethu abazalana abayizona abakuthanga basemandulo ney'hlobo zethu zegazi nezenyama nezomphefumulo. Siyambonga uSomandla. Bantwana abahle basezulwini, bantwana base-Afrika, lezi ezibuhlungu ezenzakala ethuneni esingazazi thina, esingayiboni futhi, kodwa silibele ukubala usizo olusihluphayo kanti luphendwa yilezi zinto ezisemathuneni ezingadlulile ngenxa yokungahambi ngendlela abantu besanikezwa ithuba emhlabeni. Abanye umhlaba bawonile bona nemvelo ngemikhuba yethixo zomubi. Khona le nto ethandwa yithina emhlabeni, isikakhulu thina esikhuluma ngokugezwa kwabantu. Athi umuntu uyogeza abantu bakube empophomeni. Yeminyaka eminingi bayawufuna emathuneni lomfula. Manje selekithi ukuthi amakhanda kukhulu ney'nhliziyo zikhulu. Impamisa-ke sihlushwa ukukhonza abangane. Sihlushwa ukukhonza abangane. Basibazisa abafowethu. Yomthandazo usho ukuthi abafowethu nodadewethu bayawuzona avala ngozi izindebe zami. Bayasilibazisa ukuba silizizwe kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakhile umfula, imphefumulo yabazali bethu iyasifuqa, isifuqa ukuthi sibasondeze kulo mfula. Sawubalekela thina lo mfula, sifuna ukuphembezela izinto. Kunento ethandwa yithina bomajiya le yasempophomeni. Uma ulalele kahle ngikhulunywa umunye womama la ngithi umama ngabhadama uthi ugogo wakhe wayenemikhuba yakhe ayenza lapha emanzini esizibeni. Uthi umalume wakhe uma ngabe uzwe kahle, umalume wakhe wangena leso siba waphindanga wambona. Kuney'fungo ezenziwa abantu emhlabeni bazenzela le ndoda ethula uSipho. Le ndoda kuthiwa yathi mayixoshwe ezulwini ngoba kwakuyinto senkulu yasezulwini.
ithema ixoshwa ikhishwe ezulwini yaphenduka yizo zonke izici ey'khona emhlabeni yaba izilwane yaba yonke into lezi thina zithixo athi omunye hayi mawubona into ukuthi idlozi lakithi lelo mawubona into ukuthi idlozi ingakho kuthiwa abantu bakini uma besayibiza ngedlozi ufuna ubhukule ubasondeze enkulunkulu bageze kuze kuphelele ukuthi badlozi babe ngamathongo mayibonkosi ngoba inyoka kuthiwa idlozi iselesele kuthiwa idlozi konke kuningi iy'lwane kuthiwa idlozi inkalankala kuthiwa idlozi kuningi okuvelayo basuke beseziyokazana abantu bamsabiza ngalawo kuthiwa amadlozi ingakho kuthiwa amadlozi ngoba ayadlokomela uma befuna ukwenza izinto afuna ukuneza isikhwama ngenkani akudlokomela akubambe enkani akuhlekise uzuwela inkulu uzuyoshona le akuthatha kuphose omajiye bachatha bakudunisise bafake insonto bakuse yonke into bese bedlukelwe idlozi kanti kushiwo umuntu mhlawumbe umuntu wadliwa izilwane njengoba okhokho bethu badliwa amabhubesi ngendulo badliwa amachalapha badliwa yonke into umuntu ukuzela esiswini senja esiswini sesilwane uma esevuka uthi akavukeze wena eyini uzovuka isilwane ushemba kakamdala umuntu abesilwane kodwa abantu abadliwa izilwane abantu abagcatshwa bafaka amafutha ey'lwane abantu abathwetshulwa bagaywe benza iy'ngane zenze amakhubane kuphume yonke into lowo muntu uma esevuka esizoba idlozi uvuke siya yonke le mkhuba umbuzo wokuzwa ukuthi lapha empophomeni ubani omthola lapho ushemba kahlala empophomeni uma uthi uyogeza abantu bakini empophomeni ubani uzofuna umthole uzothola le ndoda yaqoshwa ezulwini yingakho beyihloniphisa lethumbu lomzali wamanzi ngoba yaqoshwa ezulwini yagijima uhlale emanzini ahlale emgedeni ahlale emaweni ahlale ey'ntabeni ushembe uphelele ushembe umoya ingcwele ushembe uthi abantu bakini uma befika kuwena sebebahle kufanele baphamule abantu mayibonkosi ubabone beyabantu hayi bezilwane hayi ukhokho wami ubona inyoka emnyama imaphi emnyama ukhokho wakho lo yini ofaniswa nenyoka emnyama yini ozothi inyoka emnyama ukhokho wakho hayi inyoka amadlozi imkhuba abantu befunge ngayo abanye bahamba benza iy'fungo nayo mase babuya bezilokazana beyizwa nje lesizwe ekade ikhuluma la ithi sizayijwayele le nyoka uyijwayele ngoba le nyoka ekalokhokho wakho utangazi umthe ukhokho yena ekalokhokho wakhe owenza iy'fungo nayo nami leyo nto ngiyibonile ekhaya umakoti wakithi iminyaka izobhozwa ushembe obesevulikala imphefumulo seyavela ikhehla lakubo komalume kayise ikhehla elukhokhwa komalume kayise lithi akakuxoxeli lo wempande ukuthi wahlale nomnumzane okuyena owangithandayo ezilweni uthi umnumzane bekamdlalisa umhlanga isibuzo sekhanda aloku muntu emanzini eloku muntu uthi wehlala nahle adlale naye kodwa unyazi lwezulu lathi sisemzini ngisemzini moya kamfundisi umfundisi nangusedlule emhlabeni ubani udladla sasilapho ushemba ngize namakoti ngafika nayo inkosi esingena exhobeni likama yaphuma ngomunyaka esingamenza ozamabona abantu yathi kwenzenjani akhala mina wathi ayindoda ekade qinisele kwenzenjani ngathi baba ngihutshwaleni ikhethe ekhuluma makoti wathi thini ngathi inkosi icela ikhulume kade delela lithi nalo lunkulunkulu wathi ushembe khuluma ndoda laqala lathi lona hayi sicela umntanami asikhulumele wathi awuzuthi
akhuluma nakho awuzicela umkhonyana asifuna usubika umkhonyana ungalakudelela wena kusho nyazi wathi siyaxolisa baba wathi ngalathi uthi uNkulunkulu atawubaba uyaxolisa usele wakhuluma nje seyachaza kuleli khetha thini lithi baba Nkosi yamakhosi lahlithwa umnumzane isho lani lahlithwa umnumzane idlula ngasezibeni sangakubo eSwazini wahlwitha walibamba waphuma umnumzane ngekhanda walibamba wamfaka emanzini wahlala wazophuma wabeseyogana mangilibuza lekhetha lithi mina umuntu ogana umuntu ongana wasena 35 years la ngene 20 years laphuma 35 years emanzini lithi lapho emanzini lo mnumzane wefundisa yonke into alikile engayazi ngoNkulunkulu ngompilo yomuntu nje lazi ukucabanga ngokuchopho komuntu nokunyakaza kuyimizala lazi yonke into uthi lo mntana-ke ube umntanami bengihamba naye mangithanda ngimlande ngiye naye eSwazini mangithanda ngimlande masemkhumbuzo ohlala naye emanzini mina bengiyinyanga yamakhambi bonke abantu abaningi bamhlabela ingalo bephendla nini kodwa unyazi wezulu elokhetha waligeza umshubo eligeza ekhaya emphefumulo mayibonkosi kodwa ukuthi uNkulunkulu uyikhulumela nina abantu abami masedolandwa lisekhaya kodwa nifike ekhaya maselandini lihlabeni inkomo emhlophe lelo khetha ngesikhathi ushembe egeza lapho ekhaya emphefumulo kunesikhathi lapho khona umakoti wayenza izinto ey'bhekeleni mhlawumbe ngihamba nawo nabantwana afuna ukuphuma kufreeway imoto ihamba ngimbambe isicabha esesivula ngenhlanhla ngiphendula amehlo ngimthola isicabha sesivulile sefuna ukujoba ngimbamba ngibuyisele imoto eceleni nami sengishawa kwantona umuntu engidalela amahlazo kwenze njani athi hhayi ukhokho ekhala emphefumulo usemzimeni yini umzimba bakhe athi uNkulunkulu uyasebenza manje khipha lezi zinto ayifakwa yilomu wayifakwa yilesi silwane zona uthi njengamanje kuliwa nokukhishwa ukuze ukuthi ngiyawazi ungele lo weqhude bayawazi ungele weqhude abantu lokuyisikhova nokuthe uthi khishwa wona manje nako wenyoka wakho umnumzane uthi khishwa yena la uboyisemilwe iyona lento lendlela ayisetheneke ngayo nangendlela eseqeqeshwe ngayo bakhipha wona manje usemzimeni yena lofuna ukungikhipha emotweni lize kuyena wathi ngicela ungibambe ubusuku bonke ungibambe ningamdidini nabantwana ngoba uyangidonsa kuliwa nokukhishwa lento ngoba yinto ayibethelwe ngayo lokhu kwenyoka lokuthiwa lezinyoka kuthiwa sinophaphe wayesikhishwa lophaphe angithi uyabona-ke lo muntu ukuthi imikhuba bayenza abantu izigcina isimilile bona ngisho nasefeni manje ushembe singamsola njengoba sesamsola uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uzosiza ngoba ubani ongawuvumbulula lento ehleli eqhubekile emathubeni sekuthele kancane ukuthi nathi samaNazaretha sesindisiwe ngoba ukuze qhamuke igama lisindisiwe nje igangi ezasicindezelayo zazihlakaniphe kabi abantu babe ngama-architect ochwepheshe bokufunda izinto kodwa abantu ekuthiwa iy'fundiso zezini nalyabalelo igama leley'fundisi kodwa abantu abahamba behlola imikhawulo namasiko abantu nemvelo yabantu ama-anthropologists labo bantu abantu abahamba behlola izizwe ngezizwe befunda inkolo yabantu nokuthi basiza kuphi imikhawulo yabo namasiko nayo yonke bantu babehlola lase-Afrika balithola ukuthi lase-Afrika abantu base-Afrika bamkhonza umvelinqange ngemvelo bamkhonza umvelinqange nangolimu bekhuluma ngisho emsamo bamkhonza ngisho nanokuhamba nanokuhlala nayo yonke into umuntu ompisholo yayiyinkolo ngizokwenza umzekeliso wodwa yomfishane umuntu walelizwe noma ukuthi umdlwembe ma umoya wakho upholile engenalulaka moza akunika into njengomvangeli nje umvangeli mdala noma ngicela ngelihlabele ungambona isandla esinye siqhuba phambili esinye siyalekelela
siyalekelela kuyazenzakalela ngoba sasidaliwe singabantu ababengamoni ngelinanga behlambulukile ingakodwa singabangoni sasingamoni ngalutho uNkulunkulu bayithola-ke lama-anthropologists ukuthi laba bantu ababoni ngalutho uNkulunkulu asibaphimbise babona manje kusama uma ukhuluma noyihlomkhulu oyihlomkhulu bakho basuke belindele ukuthi umntwana uzokhuluma uzobika iy'nhlamvu esikhuluma ngazo zihlaza uma uthi omkhulu bakho bayizidalwa isidalwa umuntu okhubazekile umuntu wakini ngempela uma umbona ebuthongweni emvuleni uNkulunkulu ethwethuliwe uzomthola eminingi emisokwesibhala eqondile izinto zonke lezo zazenzelwa ukuze ukuthi noma bavela kithi bavele bekhubazekile uma uthi umuntu wakini umbiza ukuthi khona elinye igama esilibiza ngalo okhokho bethu iy'thutha ukhona umuntu oyisithutha ongezinto emphilayo wonke lawo magama hhayi ukuthi ayezenzekela sasifunzwa wona ngesikhathi besithumba khona sothi noma siguqile abelungu bayazi ukuthi mayiseguqile umlungu hlonipha kabo umlungu mayibona uguqile abaleka phela ngoba uyazi wenzani uyazi ukhuluma yonkulunkulu bakho akugadi ukuthi masewuqedile abesebheke ukuthi into oyenziwa yazi uma ubona uyathuthuzela abesefaka okunye okubheceleni le nkolo eyafaka kulelizwe namhlanini kuze kukhandeke lokuthiwa khona abantu abasindisiwe ofile babesifundisela kona ukuthi uma bazalezi sikhuluma nabo bangasizwa ngoba vele ngabacindezele ethuneni ngemikhuba yabo sigcine selidala abantu bayithutha into ey'nkulumo sakhohlwa ngcono ngisindiswe nokuhlala lokusizi ngalutho kuyiqiniso awukubuze umbuzo ukuthi uma uhlabela abantu mhlawumbe uhlabela ihlabela umkhulu wakho kodwa nangu ugogo owayethwele owayebulala abantu labo bantu nje ekufeni bonke babuya bezekene baye babulala uma uhlaba le mhlabela uyihlo uhlabela umkhulu kuyaphi lokudla uhlabana kuyakuphi lokudla uhlabana le nkomo iyakuba iyakhokhe neyilwane lezi ayey'khandile esasemhlabeni ethabatha ngazo uhleli nazo ekufeni yizona ezisho-ke yona thumela ingane zakho mhlawumbe mhlawumbe silambile phela ngaphesheya kwethuna umphefumulo awupheli ingakho kuthiwa ekhaya umnumzane mayedla oma akufanele uma ulethele kwakwakho umyeni wakho isithebe umlethele isipuni esisodwa kufanele sibe mbili noma zibe zine noma zibe ntathu ngoba kadli yedwa udla nobani kuthiwa kadli yedwa ukudla kubeke phansi usukubeke emathangeni akho ubeke phansi uthuleke khona lapho phansi ngoba udli wedwa udla nababili iy'lwane lezi zayikhandwa-ke ngoba zayifundwa la ekhaya zihlatshelwa lapha ekhaya ehlaba njalo ugogo kangihlabele izilwane zakhe ayikhalile ethiwa abafana ngale kufeni yezo namazifa umphefumulo wazo awufuni ukuqhubeka nokudla uyafuna manje uma uhlabela ugogo wakho uhlabela ubaba wakho ubaba wakho bayadlulisa isithelo sekuyisisa ukhokhele neyilwane sibusiso ophuma lapho asikho isibusiso ophuma indaba la ekhaya imphefumulo iyaqala mawunobuchopho obulula nokukhathalayo uphuma ikhanda eqeka ubona ukuthi ayikho kanti ikhona ifuna ukuthenga isibindi uthenga uqhawe ungakhamazeli ungagijimi ungacabanga ngaphandle ucabange la ngoba abantu bakiba la uma wangile ngaphakathi kodwa bakulalele ehlabathini ukuthi uyezwa yini unozibani ba uyezwa yini usibani ba ukuthi thina sihluphekile ethuneni ushebele uzakele ikhale emphefumulo ukuthi uzothumbulula amafindo lamaketanga ney'bopho ala madoda ushemba kwazi ukuthokoza lezi lwane zakhandwa ukhokho ngoba akasakwazi ukuyithokoza ukhokho anamandla wayikhanda uyahluleka ukuyithokoza omubi uyakhanda ushembe akakhanda uyadala into edaliwe pheli ekhandayo iyaphela ngoba ikhandiwe ushebele uzakele ikhale emphefumulo ukuthi masithola ithuba masithandaza nkosi asazi sithu esiphuma kuso
hleze Nkosi nakithi njobe ekhuluma lapho entukho kwayinelwane wethu mhlawumbe nakithi bakhona ngiyacela Nkosi uqala umgqobozele ilwane gogo wami ngoba ngeke wenze lutho ilwane zela zamgungile ugogo wakho uyobhalela zona mawuthi uyongikela ngenkomo noma uthi yinde kangakanani zizilwane ubizwa abazukulu wazime uNkulunkulu wona phela thina uzokutshengisa uNkulunkulu owayithumile kuqala akutshengisa uLucifer sheba qala sikhobozele ilwane mayibonga Nkosi ukabilile khona ilwane bese bakhona imphefumulo yabantu eyaguquka ezilwane ingane lezi zakhushulwa zachitheka zahlanganiswa namakhubalo ezilwane ziphenduka zibe inkukhu abantu ushembe yini umsebenzi wakho ngiyazweza usicela usihlukanisele umphefumulo wabantu ababezingane nomphefumulo wezilwane uhlukanise Nkosi yamakhosi abantu bese abaphethe badaleka kabusha babuyiselwa abantu ilwane ithokoza mayibonga Nkosi umsebenzi kaShembe la ekhaya emphefumulo mawubuza ukuthi yini umsebenzi walomuntu nawo umsebenzi wonyazi wona umsebenzi wonyazi awenza la ekhaya emphefumulo ukhulumile lo uNkulunkulu ngamakhosazana lapha esipholi semasiqeda ukuthi isipholi sisiqede kwase kuthiwa kufuneka wayibizanani uNkulunkulu wayibiza ngegama elejulile isilulu lasibhida leyo gama umqalo wendlela ejakhaya isilulu lapho abantu bami ngoba masifika nabantwana sifika beyihlabathi sifike sibathithe phansi unyazi wezulu bahlukanise likhipha amakhubalo likhipha imphefumulo yabantu ihlabathi yabantu saqala ukuthi isilulu yini kwathiwa isilulu uvrani intombi zethu ziwakhile ngiyabonga ukukhumbula lokho intombi zethu siyacela ukuthi emva kwesikhathi sibuye sibonaneni kunemali eningi enganinikelile kwasebenza imali yayo enye yasala isekhona ngaphakathi bekiwe kufanele sikhulume phezu kwayo ngoba lapha esipholi amathayili zawekho seninje imali ngiyacabanga ukuthi labo mhlawumbe idlulile labo 17,000 kulapho nje angazi kodwa nasenoma naseniyikhokhile lesanibonekayo kodwa nje ikhona ilento eyimalini kwasebenza imali encane yasale ngiyacabanga sekuphelele 6 months manje lo mali yomihleli sifuna ukuzwa ngani ufuna isetshenziswa kanjani ngisho intombi ezenethelelo mayibonga Nkosi ukubizwa nezanikelo lomnikelo amen kwakhiwa isilungu uNkulunkulu ekhuluma ngaso abantu ke babangamnaki ukuthi kubaleka kangakanani kwengane ngoba kukhona isimo labantu besimame abangazizwa uma kuphunyuka umntwana hayi ukuthi umkhushule uphunyukile nje mhlawumbe weqilumbu udiniwe abantu besimame bacasuke into encane adine bese kulahleka ibhalansi la emzimbeni womuntu bese uchitheka angaboni athi umkhuhlane noma ishakazi ethize kanti sekuwumuntu noma khahlele yizo nje iy'ngane zakubo ukuthi wasikhahlele naleni sesiswini noma izalukwazi zasendulo ezayikhohlakele ezazenza imikhuba ezenzela nto ezikhulunywa ngayo zabulala abanakwabo abeseba nomoya athi angifuni lutho lezolunga kungasibani bathi bayababoma kuyingane eganile ezalwa kungasibani khahlele yonke into imikhuba mningi yenzeka ethuneni abanye babona bevukana imenze bangaka izinsizwa ezithanda ukushela zitinyathela ngabantwana ingane yomuntu kanti ingane yomuntu ivuvukaliswa emphefumulo ey'ngane ezokuyiphunyuka uShembe umsebenzi wakhe awenzayo ekhaya emphefumulo uma iy'nhliziyo zethu ziphelele uyakwazi uShembe ukuthi abadilize labo bantwana ababuthi abafake ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi abesezeyolanda nabasendulo ngoba labo basendulo bawukhondolo bathi abanjani abazala thina singazalwanga abesikhahlele yombili ey'nkalweni zomakoti ungahlali lutho ey'nkalweni zomakoti mhlawumbe abanye babeva kabuhlungu bagcine beguqula ngisho iy'nhliziyo zey'ngane zamantombazane icasulo ubani ingane intombazane ilahle ingane uShembe uyakwazi uwaqaqa lawo mafindo ayofuna impande nokhondolo laleso sifo esidalo sokuthi ube njalo la ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi uyabona ukuthi akekho umuntu ongayidingi ekhaya emphefumulo into efanele ibhasoka kangaka
bangakudukisi ima nje ube indoda ume nje uyintokazi yakwenu uyimele wena nizwane asithi ungazwani kodwa uyimele ngoba abakini abafana nabakithi hlezi abakini banolaka abakithi idena abakini bashaya bathatha bafanga ngaphansi kwemoto bathe sishaye lokhu ubuye uzosibona kahle khona solidari yanganenzela kasho njalo intokazi yathi bathe sebengiphucile isibusiso sokuthi ngizekhala emphefumulo wami mina ngililo kwandini ngandi indaba ngixoxa izinto engenamsebenzi bathi balinde ingane ezalwa umzukulu ezalwa indodakazi yami encelayo yona abazophenduluzela ngayo phela bona basenazi isikhathi ukuthi ulinde ingane esancela abanazi isikhathi ukuthi liyashona ilanga lobona ukuthi liyashona ilanga ngovala nini abanazo isikhathi ukuthi sekuzosa kube yisonto sekudonsile la ekhaya lemphefumulo abanazo bona banale isikhathi ethi ungaphakathi amen ungaphakathi ukuthi bathi sinqamela uhlala udakeni ukuthathe yangane ukuzishiya endleleni sohlala ungaphakathi kodwa mayisikhipha lengane isisa ebuhleni sohlala ungaphakathi ebuhleni mayibongozi abanazi isikhathi bajahile futhi njengakhe ethuneni alithi iwashi ethuneni iwashi langaneno wethuni laletobe ya-200 abantu abaningi abanye ngizwile inkosi yami ekhaya bethi angazi uzokwenze njani ngoba ngedwa cha uma amandla bekupha abantu abakuthumile ubona ukuthi emumva bayakuvimba abafuna wenze lutho thatha lo mandla abakupha wona uzocela Nkosi ngizoyibhuquza phambi koso wakho ngicela ungilandele ithonga lokho uzolifaka ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi ushembe uzolanda lelo thonga azalande nje umthandazo othi lana ubaba nomama akavume ngikulandele ngiyeza Nkosi mina ngedwa ubaba nomama akavume ngikulandele ubaba nomama uzalo lapha alivume ngikulandele ngoba uyekhaya emphefumulo ithi masisheke abafungulu akashembe usufuna usizwe akashembe batshele wokuqala batshele wesibili wesithathu ukhohlwe kona ngomthandazo yazo umthandazo wesibili ngiyeza Nkosi mina ngedwa kodwa ubaba nomama akavume ngikulandele mabengavuma ukuthi ulandele enhlabathini bekupha amandla uqala ukhona Nkosi nazi inkomo ngicela ivuse uyifaka amanqina ngiyanazekala emphefumulo ngicela ungithele sonke lesizukulwane esingidumile Nkosi uze ukuthe nalesi esihleli egazini lalabo abanenkane ushembe manje esiqoqa isizukulwane uzoqoqa nalabo abahleli kumpoyelo nenkane abahleli bawuncane abahleli kumkhulu abahleli kumalume uzobaqoqa ushembe labo bazovuma ngoba bahleli laba nje babevesi bephilisa benempethu besaphila lempethu yabo bayenza phezu kwalo ophilayo othi uma kuthiwa kukhulunywa ukulunga angafunela ukukhulunywa ukulunga kodwa masebowa bebona ukuthi hebo nawo nosibani banaliviyo ebehleli usibani balihamba manje lekhaya emphefumulokezwa nanteli phela nje usibona ukuthi ushembe balilo lezekhanda lakho moba balilo lezekhanda lakho iviyo lezizukulwane zabantu abaphila empilweni yakho inwele zakho ukuthi balazona ukuthi nyangenza ukuthi balazona nomkwenu uhleli iviyo abalilo lezekhanda nonke mali u-15 la ekhaya emphefumulo nazi ulezinto ezimane ihlanganisa iyo mndeni ethumile manje wena-ke othunyiweyo isikhathi esiningi uzothwala kanzima uzohlupheka futhi ngoku wena okhethiweyo umthandazo usho ukuthi sifuneleni abathunyiweyo ubona abaningi lo mthandazo ushemba yidida into bayomdlalo iwumthandazo uthi sifuneleni abathunyiweyo ngoba abaningi wena othunyiwe njengoba uthunyiwe wazi ukuthi wena fanele ube nenhliziyo enegqubu neophayo moba umfowenu kukhona kuyena uhleli ihonga lezi khonga mhlawumbe wafanele ihlale kuwe uthi inkosi ngayizulu ngale kwethuna bayahlangana ngale kwethuna bayahlangana benze umhlangano ngale isemhlabeni uthi iphi ingane ezoyithunga esodolweni isemzini engcwele kophaka bese khethwa mina nawe bese kuthiwa-ke basuke bonke labo phezu kwakho uzohlala ushembe kulo mntwana simkhulise mayisemncane bamnisele
ubhayisho ngapha uzukhulu uqine bese uthanda ufaka emzini engcwele uyibona uyiNazaretha uyibona uhlunga khona uyiNazaretha ungayifuni isibhedlela eceleni ufune lezi othunyelwe zona sebeyakukhulisana mase kunisekile usukhulile manje masebekhulisile bese bethuma abantwana ngoza-ke uyothetha amaqaleni labo behleli wena babezihonga behleli wena bathathe baqazwe kuthiwa nizohlala ngabo emahlala vele lokhu bese nababa abahleli kuye abakubo sekuthathwa kuhlukanisa nabo bezihleli kuwe wena-ke ingakho ushembe kulungise musu lokuthi abakhona musu ukuthi banenkani musu bathandazise ngoba enye ingxenye ezohlala kuwo wena wasuswa bona kuthiwa uzobayiNazaretha bekulungisela ukuthi wena uzohola umndeni mayibonke Nkosi makutholakala ukuthi kuyashisa abavumi ukuthi unayo inxeba yokuthi la ukhona uguqe ushembe usenzele kwalula ukuthi ushembe labo abangenawo amandla noma indlela ukuthi bakhiphe iy'mbuzi labo beguqa khona bahlanganisela amandla abanawo bawethe igama ukuthi Inkosi inkomo le ngicela ukuthi lo mzi wakho owaphiwayo ekhala imphefumulo ngawo Nkosi wena waphela kithi ithonga wakha amathuna kithi wakhe imphefumulo yabazali wakhe iy'ngane zakithi mayibonke Nkosi uthathe leyo mnikelo uze nawo uNkulunkulu emzini wakhe ekhala imphefumulo ushembe uNkulunkulu uyawazi wazisasuka nawe ekhaya nenhliziyo yakho nabantu bakini bakuwe emzimbeni wakho bageleze egazini lakho nasemthosheni bekhaya nasemkhatheni uNkulunkulu uhleli enhliziyweni yakho wazi yonke into oyiphethe phendula lo kade ekhaliseni ukuthi akazi uzozidlala ngoba ngithitha bonke ngeke akuchithe ushembe kodwa mayibonke Nkosi uzokusiza amawuzwa thatha lawo manje ushembe akafune isibalo inhliziyo yakhe ephelele uma uzazi ukuthi mina ngilawo amandla ngiyalinganiza nawo amandla imbuzi liza 2000 nawo amandla ukwena uma ufuna ukuyithophela uthi unawo amandla bese ufuna lezi zasehleni za-500 wena uyigele ngayo nenhliziyo yakho nabakini kodwa futhi uma ngempela amandla ungenawo uyakubona uNkulunkulu nethonga lakho uyakubona lo mntwana akanayo imali uno-10 rand lo 10 rand usemguqula wezinkomo mayibonke Nkosi wena nesivumelano senhliziyo seqiniso lakho ukuwe mayibonke Nkosi ushembe ukwenza konke la ekhala imphefumulo baningi abantu asebefike la ekhala imphefumulo bengenalutho ngokusebenza ushembe imindeni ifuna ukuthi umntwana siyabonga ngokusebenza kwakho ushembe usesitakulile egathini elukuthi wasibeka kwesinye kwelinye igathi mntanami ngoba inhliziyo bakhonza bakhe basezulwini ukhona iy'khathi ezinzima kithi thina esikuqala phambi komzi kaNkulunkulu ngoba umuntu lo nalo ucuthile ukuthi sengathi ngakhulunywa oqondene nami sengathi ngakhulunywa oqondene nami asiwazi bantwana beNkosi ukunelisa nonke ngoba munye kuphela umuntu owazi ukunelisa umbenqanga unyazi wezulu ngoba yena uNkulunkulu wazi iy'nhliziyo zabantu zifunani namhlanje zifunani namhlanje ngakho-ke lokho kusuke kukhululekile ukuthatha ukulona futhi ungalindeli ukuthi mina ngifuna ukulinda kuze kuqhamuke kwami abaqalayo bafisa sengathi ulanisisekembakele abaqalayo bafisa sengathi ngingaqale ngizwe kokuqala ukuthi maqala uqala kanjani ukuthetha amaqala asebeqalile banikela bona bafisa kathi namhlanje ngakhona ukuthi makuphethwa kanjani akuthi abona ukuthi umzimba esithwele ikuphi-ke manje yiwo lo omunye uyazela ukuthi mina hayi mina ngiyafika phela ngiyaqala ukufika uNkulunkulu omunye uthi mina ngifuna ukuzwa njengoba sengingileli igadi kwenziwa njani sicela wena isizwele bantwana beNkosi ngoba thina singabantu futhi sisenyameni uma ngalelo suku kungakhulumanga okuqondene nawo ngolunye usuku yokhulunywa ngoba yonke into ilawulwa unyazi phakathi kwalo muzi mayibonke Nkosi hleze mhlawumbe wena udakha ukuzwa nje ukuthi ngizobalandani abantu bakini mhlawumbe uNkulunkulu uzakuba isikhuthe uzakuba isikhuthe esisemndeni wakini wena kodwa ukhala ukuthi wena sesedlule inyanga embili ngeni abantu bakithi banikelele kanti uNkulunkulu uzakuba isikhuthe esiphakathi komphefumulo womndeni wakini
mhlawumbe sazikizwa indawo yakho kwakho akafuna ukudedela yithi oyena umqambi wesibongo ingakho kuthiwa asibekezele waze ushemba waqambi hlale sethi ngilandela ngemuva indlela ingelamala yindlela ngoba laba bantu esikhuluma ngabo akuyena ubaba lowamkhulu nobaba kakhokho nokhokho kakhokho isizukulwane sasemandulo ushemba kanti uthungethunge ezanale uthungethunge ezizokhuphula zodlulisa kuyihlo livele ngaphandle musukhamazela futhi lokho musukhamazela nje usumbonile uNkulunkulu ayibona inkundla yakho utatazelelani manje phela ngoba siyazi uzotwala azili uzothe kodwa solungize impilo abazali bethu ukuthi nathi makufika insuku zogodwa sibafice behle kahle ngaphesheya kwethu behle nezizukulwane zonke zemndeni mabekupha kuya ngomndeni mawupha umndeni komndeni okwazi ukuthi ifalayo uliveze nje emhlabeni komndeni omunye onomoya ofihlayo umhlaba ungcolile ingane zethu zizobhubha zigcine zambona uNkulunkulu asibaphe nempilo ukuthi bakwazi ukuphila kodwa singathathi ifa lethu sisakaze ngoba bazocina bembalekela uNkulunkulu kuya ngemndeni afanele kodwa okubalulekile uma ulalele izwi kaShembe ekugcineni uyakwazi ukuphila ngokwemvelo ukuphila ngokwemvelo ukuthi mawuphakamisa inhlabathi ikhiphe ukudla ngokwemvelo mawufuya imfuyo yande lokho ezikhulunkulu ukuthi abafuyile inkomo zalane mawuhweba kwande okwenzayo imvelo leyo mayibonge Nkosi hayi ngomlingo umlingo wafunakala abemlingo mabethikilithi nomlingo wabalandela bese bevuka sebeyidlozi ezokugulisa abantu bafana abantu benayo yonke into basebebuya bezinayo beza nemlilo bazohlupha nabo bekhuluma ngabo uNkulunkulu wethu-ke asiwathethe amacala abantwana benkosi futhi silalele sifundisane nange ngicela ukugcina ngabo laba asebenesikhathi banikele imindeni njengalaba kade bekhuluma ekuseni khona bekhuluma ekuseni okuhlalukayo ukuthi imindeni uNkulunkulu seyigezile sefanele igoduke ekhaya laba kade bekhuluma ekuseni cabanga ukuthi bekhona abantu bezwini uNkulunkulu laba kade bekhuluma la laba kade bekhuluma uyabona ukuthi umndeni usewulungile ukhuluma into esile ethuneni hayi uqile abantu hlezi bafundisa ukuthi akwazi ukuthi ungeze ekhaya emphefumulo uqhuba iy'nkomo ney'mbuzi ukuthi iShembe uzocela ungiguduzele amakhono onke ethuna amathuna ungivulele abantu bakithi abezehamba uShembe abaguduza abakhiphe iy'sizwe zilana abalanda abathethule abafaka ekhaya emphefumulo phatha 3 weeks seyafika umuntu ukuthi kufika abantu bakithi bathi bahlele esangweni sebecela ungeniswa hawu sebekhishwa ubani ekhaya emphefumulo bebela ntobani esokweni sebephumele ngikhishwa nguNkulunkulu yini-ke uqile uqile kanjani njengoba bethule isizwakanzuzanzwini isizwakanzuzi kabantu longanakile nginehlatshana kwaNkulunkulu ukuthi uyangipha ukulalela ngalalela uthi uzuza ukhona izalwazi athe mayithuthi ipalishi zathi siyabonga besikude sesiyalithola ipalishi sesila eduze baphophele bona baphophele kuzongena ekhaya emphefumulo mabesukoqile apha bethi ukude bethethe italente ezingane zisinakile akukho nokusebenza uzuza bathi abakubo uyambona lo mfana njengoba sebenza kanzima nje uqinisile asebenza mfana sebenza naye lo kaZuza sebenza naye indlu ekhaya emphefumulo sasike sikhande naye abafowethu bakhathale sihambe sisale zobabili usuku bonke ipulpiti sasenza naye zobabili sikhangisa ubuchopho wethu sikhande ipapeli senga uNkulunkulu sikhande suke ithombe bese utshengisa uNkulunkulu ahleke athi inzo yakho engayithengi mfuna yakhe nini kuze kanti umfana usebenza kangaka-nje usebenzela abantu bakubo lo kade ekhuluma uZuza nangu namhlanje uthi izizalwa zabo uyambona namfana ngosebenza kwakhe siloke sifinyela nje sondela akangathi-ke abantu bakini abangenanga bonke bathi abangenanga bonke ngamacala ahlukene ayasinda amacala abanye mele abangaphandle solesikhuluma kweni inzima kabi mali ngaphandle abanye bathi bayaqoqwa unyazi ibafaka
qhamuke abakasimama bathe Nkosi yamakhosi ngeke bangene basiqede lapho bantu sisegodini sosizi nje sifile zabulawa yibona phela umuntu ovuza igazi nomuntu ofe ngokukhwehlela akangeni ezulwini manje makuyimini engilolu umuntu-ke ngamthabatha ngizongena njani nezulwini nganamayithi ngifake ezulwini Nkosi ngizocela ubaba intethelo ngimfake ezulwini cela umgeze laba babulewe ubaba bageze obaba obadubulile obagwaza obadlisa bageze obaba mase ngigeziwe mina ngizongena njani ezulwini kaThemba bagijime nabantu bangaphambi bethi Nkosi njengoba sinde thina singelangane ezethi ingane Nkosi ihuputwayo ngoba sihleli phezu kwazo nokuthi abulawo majiya uzongena njani majiya Nkosi ngoba ingane yakho yona ibone wena Nkosi esinikelela uzongena njani sinde esomini izobala ingakho uShembe yakhala impefumulo ethi mase kuqedile ukunikelela imindeni yenu ningakhohlwa phela ukuhlanganisa inkomo ukuthi Nkosi isizwe sakithi ususesingenisile zasendlela yonke kodwa Nkosi babulala nansi inkomo makhuluma inkomo ngikhuluma ngembuzi manje yakhe yamasondo manqini eyamamanqini Nkosi eyamasondo Nkosi nansi inkomo ngicela isibongo sonke sakithi esesigeziwe mkhulu wesibosho ukuthi Shembe oyingcwele uhambele yonke imphefumulo yabulawa izandla zakho ukuthi ekhala imphefumulo Nkosi uyigeze uyise emazulwini omndeni yabo uma ngibulala umuntu mina akaye ezulwini lomndeni wakubo ngoba ubulawe mina uvuza igazi noma imdlisile akaye ezulwini lomndeni ubani efana mselapha yona lembuzi Shembe akhuluma ngayo uchungechunge okwalapha ekhaya imphefumulo uShembe amisa ufuna ingane nesibindi hayi uvakashile futhi uma ukhathele abanendaba bazokuyeka nje ukungena enhlabathini uze kubona bavuse ingane after 10 years ezokwazi ngoba lo muntu uzawuzuphele onyasi amen thina lokuziqiniso ukuthi mhlawumbe hamba nathi singene uqina singene enhlabathini kodwa uShembe uphinde bakhande futhi abaye bavuselele umsebenzi ngoba wabo amen ufuna uShembe ukuzokwenza izwe lihlwabuse udaleke abantu kabusha babumbeke abantu uShembe ubumba abantu lapha ekhaya emphefumulo amen ubabumba kanjani ukuthi aqala kumbe imphefumulo yabo ibuye kuba inhlakahlaka njengoba sikhuluma nje sikhuluma ngabantu ekuthiwa abayeko benjalo babengayikholelwa ngani bona sesisindisiwe uzwile ukuthi namhlanje kwadalwa yini abantu kuthiwa ofile saphimbisa labo bantu asibuye sondungisa yona ngisho belunga bakhohlwa ukhumbula imindeni yabo yabona ukhona ubabekazi wakithi wayehlala afike ekhaya yini hayi belungu bathi angibenzele ukudla babenza itafula yonke basebenzile esikhaleni basebenzile izimofu bathi angihamba ngalelo suku useyachaza usethi ngase ngayibona ngithi la belungu phani nesuku kungazeleli bathi angideki itafula basebenza angihamba bangezimalini bathi ahambe 2 days uthi ngolunye usuku angahamba ahlala endlini yami leyo kitchen mangihlala endlini yami okitchen wangibona umesisotha ohambanga wathi cha wasekhaya woza ngoba inhliziyo zabo zisuke zinomusa bengacindezeki bengezilutho uthi wathi mayifika la ngisho ingane encane encelayo ihleli esitafuleni kunesifunisane koloka kwafika nehloko zabahleli etafuleni bayathandaza bese bekhuluma kube yimanqabeza benza umcimbi okhumbula imindeni abelungu bayazi ukuthi yakhunjula imindeni engale kwethuba baze benze ngisho iy'khumbuzo zabo sikiphi inyanga manje sinyanga Umhlolanja lo nabo manje ikakayi zakubo oJulayi o-Agasusi yonke okhokho babo nemisebenzi yabo nohlabani babo bezothi ungakhohlakali khumbulele bakhuluma ngo-Agasti kungani khuluma ngo-Agasti chazela ingane kanje iy'ngane zi-celebrate yona uma ukhumbula umuntu usukhumbula lowo muntu wakithi thina kodwa kuthiwa bakithi asikhohlwe kona wafika uShembe wathi abantu abangabakhohlwa ake nikhumbule izulu labo nibuze ezikweni zasemandulo nibuze nifunisise oyise bazo ikona uShembe lokwenza yakhala imphefumulo amen laba asebenesikhathi abafuzele insizwa esehlanu ukuthi imndeni isilethwa uNkulunkulu ekhaya okazi ukuthi imndeni ayifani
ochaza ukuthi emndeni isilindele uyekhaya nako-ke engicela abakulalela abantu usheba asidlulise uma sekufika isigaba sokuthi umndeni usuzokhulula uyise ekhaya kaya niyayinhlangane nemuzalo bese nikhetha indlu abazophumela kuyo uma bephuma ekhaya nemphefumulo ngoma bephuma ekhaya nemphefumulo amakhulu ey'gidi zey'nkulungwane zey'zukulwane kusukela emandulo baphuma bonke hhayi baba nowamkhulu lowakhuluma ngayo njengoba le nkhulumelo insizwa uthi ukhomokazi wakhe wahlupha umolokazana wakhe ukhomokazi wakhe wenza into ayifuthi enziwa izalukwazi zafa zathatha lelo phunga zalibeka egcekeni lohlezi likhona ngapha mayefuna uthetha licala lomntwana akangazi ukuthi uzothetha icala likagogo wakhe lo umolokazana nomamthembu lo alikhuluma ngayo akathi inkosi ngiyacela ngale nkomo ukuthi la bengivulele bona ukuthi bahamba benza imikhuba sengicela lo mkhuba nkosi hlehlwe nako kuyofunwa impande yabantu bokuqala ababezogana kamemela bafike benza leyo nto yokuhlukumeza umolokazana usukele endlini namhlanje baphumisana umlota bathethelelana bagezelana basengelana ilala kuphele leyo nkosi kanti ukuba uqoqa isizukulwane sonke sokeza uqale ngabo ngoba futhi ibona bawugoqo uzwile insizakile likhuluma la thola inkomo yokuqala yokulamula sonke isizukulwane lisuka la abantu babona hlehle uNkulunkulu uzobafuna abazi abathi ungathi azafika empandeni mayibonge inkosi labo abafanele manje sebelungiselela ukuthi bazokhonzela ukuthi imindeni ikhululwe abahlangane bese bekhetha umuzi ezindlini zakwabo bayazana bona kulowo muzi bese bapha izinto ey'ntathu bese belungisa iy'nkomo zokumukela lo mndeni ozokuphuma ekhaya emphefumulo izinto lezi kufanele bayilungise mase bebothi zikhona ziredi bese bezokhonzela igate sobabhuqela uNkulunkulu banikeze usuku lokukhululwa kumndeni uyise ekhaya umvamelo lo bekhuluma ngikhuluma ngezinto umvamelo adlule kuzo waqala ngamuphi unyaka umvamelo engizotshela amakala 2002 bakhishwe ngonyaka odlule umndeni angithi umvamelo 2024 asisho nakuyenza phela 2 years igaba zakumvangeli edlule kubo 8.995 kodwa uqale ngo 2022 ya waphuma ngo-224 ayifani kolindeni ethatha unyaka kolindeni ethatha 6 months kuya ngokusinda kwamaqala nomusa kaNkulunkulu uyihambisa njani imndeni afanana kodwa ngizama uchaza igaba umvangeli adlule kuzo udlule lezigaba wakhulula umndeni namhlanje manje ngicabanga umvangeli abasale manje bahlukaniswe ngezinto angithi umvangeli so ukuthi manje baqoqane uzalo bese behlukaniswa ngezinto baphumele endlini eyodwa ngoba besukana sebezohlukana ngezinto kwemali osekuyothi ngasekuthini mayifuna ukwenza umcimbi ngeke lokhu ihambe yantu le iyobika isizokuzala ibika imene bona ukuthi sinomcimbi ngosuku olukuthi kodwa ngoba bephuma la baphumela la bayindlini eyodwa ezovunyelana nomndeni mayibonge inkosi siyabonga sicela ukuma la sicela uNkulunkulu wasebuhleni asiphe indlela sezulwini lokho sikukhulumayo kuzwakala asikhuluma kona mayibonge inkosi socela ukubonga uNkulunkulu ngehlabelelo inkosi futhi isizalo amen socela ukubonga ngehlabelelo sama-50 nesikhombisa mshumo bani kodwa but socela umshumo wemngadi zona ngehlabelelo umvangela wesisicelo esifusisi ihlabelelo sama-50 nesikhombisa 57 sicela inkosi futhi ukuqabangcwele indlela Jehova
Selane